Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Social and Economic Life Development Department jong ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi lingba ke Agency for Sustainable Development Initiative kalapan bet ban penlong biang ye Shalong run ka basi 4 kilometer hakalai tarik unai wing 8,000 arpusau ka ban sedang na parking lot polo. Kajing temu jong kani ka marathon kalong kumsi benta ban sngoto i kijing par kajing long ya rengkat dor ki break badan jing duna bat kumjuru ban penmi pisah haki kam ki bakasinot kala seng naga benta ki kena ki badan jing duna haki di men. Haki jing kren pensyai naga yang pastor bidon box aim convener facilities and operation committee Shillong ulong bal kinu ki badan jing temu ban yashim benta ki laban penrung kerteng leng baka online da ka balik cek link la ni ka website Nani kiba kwa aban penrung kerteng offline ru kila bandit shim ki form naga office trekam jong KJP Synod Sepngi ke badan Hamishan compound Shillong. Ka bayrung hagani kijing ya kop mare kilong kumni ka pakin top nedo kishinrang bat kikinthei naga benta ki ba po khat sansnem kalong lai spa tingka khat sansnem hadu khat prasnem kalong south spa khat prasnem hadu lai sansnem kalong praspa but life sansnem hadu south sansnem kalong ndre spa tingka south sansnem hadu san sansnem kalong ndre spa tingka san sansnem hadu ndre sansnem kalong ndre spa tingka but diki bah ndre sansnem sa jrong kadai ndre spa tingka marway kusnam naga benta uni kinong job ka kerdan khat pra hadu lai sansnem kalong san 4,000 kabaningkong lai 4,000 baar ar 4,000 Pabrawan balai, bat kiwei ki kusnam, hagi wei pat ki kerdan jong kasnem. Ya katarik ke bakat do ban tep kerteng kan long aga arpuhun reo tarik unai tung arajar arpusa. Ke Social and Economic Life Development Department, jong ke KJP Synod Sepngi, kembali jong ke Agency for Sustainable Development Initiative, ke pembibian mentah, sesnya ke Selongron ke TNK Arpau Arsau ke Latrik jumlah gas di Besnemat Jarsau Masdang ada kepuasan sistem parking lot 10 tim juga negara road with different ability kita kejing tumur nak banta bangsa penolong yang negara kejing tumur kalau parking tu kejing bagi jinglong rengkat dor di breu badan jingna akhir kabnet kebar dan penbi pon nak mentaki projek di bagas senat kelaseng nak mentaki kena di badan jingna akhir kabnet kata nakong kelong kemairan di Joti Inclusive Secondary School Mairan ke community base rehabilitation center Mairan buat keruburan Amerika School for Disabled Maulai. Seluruh terus dan ada senam arjar yang kedua, bagi di senam negara yang kebanyakan penom layak baik berkelayak itu. Seluruh layak baik hadu macam senam bagi kerman roh kena senam ke seluruh kan layak baik berjaya itu kemah ini nama tadi senam keberadaan. Kini ya sempatnya diketuk nanti dikena school di Samlang, Kiramba, Wat Kibarham Temendo. Karena namanya Cipon, negara jauh ke Agency for Sustainable Development Initiative nilai 6% ya kebenaran penhal ke negara Senam sebagai Senam. Bani Temendo, bagi negara Ron ke negara Senam, kenlong ke Wei karon dan ke marathon kaman jauh berkebat saat dikenal kamta mabang yo ya kaman yarap ya kini dibreu ke dan jing dona ke korban kejoki tan kindiat ni squad penshan ke day ke Shillong run kalong ke ba ngila pelong dari Muslim Arzak Khatway ringkat bagi dijing temu ke ba ndai tambangin kalong mangin create awareness dan ingin pensuku ya kijing ki brio ki badan kijing dona ki combat ki kedua bat kham tam ha ka ba min wan ra ru kijing long marengkat dor bat ki brio ki badan ki kijing dona ki combat te kani kesnam ru na ka liang jong ka sinat ding ba ka SELD bat ding ba ki Agency for Sustainable Development Initiative ni penbai yang makan long kini Shillong ran ka lai trik ka jong August na du ko por san shiteng
but ya ke registration ni lah sedang limba ke online hakaba ki bakwa ban register ya ben karon kila ban lech ke website ke jong ke AFSDI ke www.afsdi.org hakaba kila ban sham ni ke link bat kunju ke form ke bakin kim tendap ya ke online registration ke jong ki ti hang ni rumila bu ki rules and regulations nama ni hapan bu ru ya ki rules jong ke AFI agak bangi conduct yang negara Shillong Run kita agak bangi la Juliet yang negara SNEM juga SNEM ti kum tangi labu ru iki rules hakin ka website kenang bagi nong isu mentah kin tip ya ga bakin le kam tam ga bidai bagi isu mentah jong ki hakin karon ka ba pat ni plela ru ya gitu ki ba kuat ban register offline ya ga ni karon ni la pun create ki form na ka bentah gitu ki ba kuat ban isu mentah hakin Shillong Run hakaba kila ban wan mi shaka office jong ke KGP Sinat Sepni kebadan po mission compound hajan jong school KGP kedan ke office jong ke KGP Sinat Sepni hakaba kin wan na du por khatwi beje du san beje habeng kita ki por ni play ke office ke jong ni hakaba kila ban wan le ya ke offline registration kitu ko kwa ban shimenta hakini ke Shillong Run di ki category hakaba yadai bat ke Shillong Run kalong i convention snem dan rei ni nak ham bin mi bun susu ki kategori hagen kesnam hadian bangi sengap ya ke jingkerpat jong kinoi shimenta bangi le ban ailat ru ik bakam ramba bakini shimenta hagen keron tikum ta ni la bin mi ya ke wei ke kategori ke bertemai bat kata kalong ke 65 years and above dan in grup san snem jeneng kata ke kategori ke bertemai ndik wei kini kunjuk ni penong ya ke bahapok khat san snem ki bakhat san bu khat pras snem kat pra do live san snem ke negeri ke open category nang ta live san do sau san snem do san snem do drup san snem bat ke bang dang mi thmai mi snem ke drup san snem sejrong da ke jing perkhat ban plelat dem gitu ki bala kham rang ba ke karta bagi ni shimenta ha ke ni ron ka bai